Ashafo me Simon mu nyina akwa ba eneso ede ba Attention TV so na Attention TV de munim se yen ensem papa nko ade etwagu de ehye ena yede ebesom mo wo hwe ewo YouTube na wa subscribe Attention TV YouTube ede amaye no wa like wa share ama obi nso wo ni ba bia nya bia hwe no hu se Attention TV de ene wa papa ewa ha na bia na won so Facebook Attention TV wo share na wa like na wa ja comment ya ba ye be kenkan e de amount den na ekoso mi a making kan e de ama wa na se mi a me de ensem etwago e ba besom mi din ene Rahel Obapa Natis Cosmetics and Boutique womo adaroma eso masne sika famu ena me de ensem yi ba besom se yenta de papa perfume papa enkupa ena wo pede a furniture mu o maso ye no wo ablekuma agape tarazo ne kokope enta de papa bi ehye kope perfume papa bi efa spray wo ho kona kope enku papa fa sra we de ne sanse we de wo hoi yensre emfa entu kwan womo aso ye no agape ablekuma tarazo se dem di kan no na na sa ahomatofo so na apesa wo frɛ womo nso a frɛ womo e wo 0242 631620 Vasti anase Queen Vasti Foundation wose afiaso oni biefo ese wo mu nso nya bibi e de kan ma no obu ho oni atade hye e bia na wo mienu miensa wo bi won hye egu ho eye munumpo e na wato a wosre wo se frɛ na homatrofo yi so na efa wo niema bra bedan no na wonti be fa koma oni biefo emma na nyankopon enhwe so enhyira no mo ho ban adoye wo hoi wo ja etimi bɔ wo no wasefo ho ban efri ene mabɔ ne bebre ho enti frɛ Queen Vasti e wo 0548 302985 frɛ wo mo na enkomo bi e ho no ono wo mo entwetwen na me dane me ho abasisi a twɛn me ba ensɛm no yebebo e de eremu ankasa meda se oto bo ase tweme e ma me kobaye na ene ensam ne de emu erempa ya nim se Ghana hanum se de ma no eda so bina so ye ka se enurosam anase wo mo mutimi ya wonwade e ma wugidi se sebio mani mu adjuju anase black magic e wo hode a na yetimi ebo from mountain for anase water region for yetimi ebo wo mudi se wo mo so e ka ho bi na video bi e twago e wo aba fontentan fidie so a e kire se abrantie bi ai wo aigbemamu kasa na wo kan nso e ya igbe kasa edi adanse se owo aigbemamu na eja ya so brubrubu pa ena pan esi so a chese eja na igbom ena brantie yi nani ejina pan nimu e wo eja nimu ena wo bo na nkom a chese wo kire se tumi bi eche tumi bi wo mse nyakopon tumi wo hode na so sabe abonsanfo anase dwudwu nso etumi wo ho no kire mu se ni nyina no nyame ene boy nyakopon se bibi wa asase so wabo ate ho e de ama adasa se yemfa enye yadwuma nti se de ya na bi mu kasatia se dwudwu ni ho ena dwudwu ni kurampo na enye papa esanse nyakopon pe no wo se ni nyina nyakopon ene boy ya kyese wayi nani ejina pana eja buruburuburuburu e wa ase ejina mu e bonkomo na de yete nso de se won hye mpaboa ne nan no esisi pan ni mu wogya ne so ena nika pe ene hye no na wo ahwe se bi a waso gas krampo anase coal pot na wo de wonsa kɔ ho na ho kakra se de yete na mpo wodi enua anase eja yekofa na fuom echima ede ba fie e ba be so di buchiem na ede brubrubu na ade pan yasi so na pan na enya se ensuo wo mu anase duane bi wo mpo no aka se wo gina so na se de abrante ejina mu saa ne de a na wa utimi se nokure se tumi de ebi e wo hopa na yenko enko bo yeni akonhoma emra ko soma le chiamema le suayo mema que dans le lot ma de le radio qui au même ti attend mi là en a bon so la dia tout le monde on passe la toi tout le monde on ça que toi tout le monde na ma yo encore tout ton bouton moi nene ma je on problème ye jimale toi ma enti ahwafo se de ya hwe
ewo mu se toda ya na ye kase obi bi ni baabi mpanimfo nso aka asisi dua se bibi ni baabi a anka ye da ye ntopunu mu enti de ekohwe ye no meni umienu nyina na se yetimi gidi se bibi ewo baabi ne na ma yetimi ahwe yabra bom ne na mutu mu ye na yankwa nkofo mu bi because so oni pase yetimi agina ejamu sen dia na ne wofom no wanfom ne kwampa so a anhwe na mako no de bekaja no ho no de asama o baabi bia owo yetwa ensemo no eso Rosemond Alade Brown Equiapim Polo ena dodo na e de fere na hotedin aga na ha de unya bo Equiapim Polo se kim obias enye abayu atiatia kokko so no yi abayu yi amaki bia enu ni ho na emum ni suban na sebe efa baabi no enye kaka na emum ni umienu de ye ntimi emu aten esanse Yakopon kwa ena ebu aten afi 2020 a etwa mu June busumi ni mu ena abaye na ne ba bema yenyina yenim se wonene ewo ho abemu ana wanya emfie enson enti ni birthday ena Equiapim Polo edi ni birthday ama na wonene koja photo shoot achese wawro ni hunyina na wawro ni hunya na ocha ne ba ne same ba adejemu na afiri ba na adejemu na abesan ede akọ ensem yi eba amonte so no Ghana fo twetwe abaye isre ne abasa enamso Emma Child Right International for etabira baye de ni kopie court said de wo ye no wotietia ne ba no efa ahudie so oni hu kwan se oyina dejam e de kire ne basan de beto abefo ntentan so sa sa asem we so de ensem bebre po na ebi mu kura ka se wona se ye wo fie ye ne ye manum dwale da na emum court peso wo kire se wo no ba edware a eno no de eya obuo mu asem na emum de pie monten so nko asa de a na se ebepie mu ewo manimu a na evidence e ka honko ade a wo mu eni obedi enti asem yi edi kan court Emma court no tena ase ehye se abaye yi eye Rosemond Alade Brown Equiapim Polo wonko enko damu 90 days na wo mu ede ensanta miensa anase baako miensa ena ebo no wo mu hye se wonko damu enu akiri no ne lawyer ampene so esan ko appeal biem na eno na ekopie appeal no otemwafo otena na adwom ka se da bi asam no wo hwe charges a yede bo Equiapim Polo na wo se efata se 90 days jail na court no eso wonko no wo se efata se woko na Ghana fo bebre na acho manyu se se bronya bosumi mu na ye bronya bosumi so de yenya ye nim se womo a womo wo entertainment adwuma ni mu no ti se Equiapim Polo mu saafo no womo sa ebre eni eso om di nyeska ka sanse 2020 kra covid iba ye ama eniema bebre na ayebasa edi ama womo showbiz ni mu ntino na nke behia senka court ni hunu Equiapim Polo mobo kakra na eja sesika bi no obaje ni mpo na wagya na akwa wagya nam na nso court nyaka semo a wadwen na betimi a kire keke wuntimi enhye court ne se wonye ni se anase wonye ni se enti Equiapim Polo eyade a wakwa akwatwiri mu a na ansem da beto monten so ene se Criminal Court 1 Division of the High Court na womo eko asetena na womo eko yenim no lawyer no a wono ejina mu ma Equiapim Polo no watimi abone homodin bia ene judge no akabia masese de judge no atiase se wo fine Equiapim Polo ndemomu ensanta biensa na yede bo no ne de no aso no wogina afine no nti baako wo gene 1000 Ghana cedis court na hye se wontua na court na san hye se wontua 500 cedis na ye mienu wo se pia 500 cedis biem na ye miensa ti ni nyina no wo ka bomu a eye 2000 Ghana cedis de ekoso ewo oman Ghana mu emprempren ena mede ehun nsem nyina mabɔ ne tofa na ma shine ho kama na mde aba besom wo se de be ya wo behunu de ekɔ ewo oman Ghana mu Rahel Obapa enemidin subscribe Attention TV YouTube Attention TV Facebook like share invite obi no bi mra meka Attention abusua no we san se be kakra no se number ye pen yedu ho wi a untimi ema meka ye hu bi mu na niema hopan so de yenye konkon a na wo behunu bi eti bomode se da ne da nyina no se yensem ne tofom a na wa hye ama wonua bi enya bi ahye na yema mu nyina so afishapa makra